Profil Fanny Fabiola. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. Penyanyi Minang yang populer di YouTube dan dianggap sebagai Celine Dion Indonesia. Fanny Fabiola, yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1986 adalah penyanyi lagu-lagu Minang dan pop lawas. Rolling by like tender now, as I look in your eyes. Ia telah merilis 20 album, yang beberapa di antaranya telah memiliki video klip dan diunggah di kanal YouTube pribadinya bernama Fanny Fabiola Deki Rian. Sejak masih kanak-kanak, bakat tarik suara Fanny sudah dikenal oleh orang tuanya. Fanny belajar bernyanyi dari ibunya yang juga gemar olah vokal. And feel each move you make. Your voice is warm and tender. Ia membawakan lagu-lagu Minang di acara-acara penting di Sumbar, dan diundang oleh beberapa komunitas perantau Minang di luar Sumbar. Selain bernyanyi, Fanny juga punya bakat dalam membaca Al-Quran. Love that I could not forsake. Saat masih remaja, Fanny pernah menjadi kafilah Sumatera Barat untuk Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional tahun 2000 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Kini, Fanny Fabiola makin dikenal setelah mengcover lagu milik Celine Dion berjudul The Power of Love. Whenever you reach for me, I do all that I can. Video cover yang diunggah di kanal YouTube-nya tersebut telah direaction oleh vlogger dalam negeri hingga mancanegara. Lost is how I feel, lying in your arms. Diketahui, video cover lagu Celine Dion berjudul The Power of Love telah ditonton lebih dari 2,8 juta kali. When the water says too much to bear, that all ends when I'm with you. Sementara akun YouTube-nya telah diikuti oleh lebih dari 1,31 juta pengikut. Even though there might be times it seems I'm far away. Sementara, ketika video cover lagu Without You milik Mariah Carey dilantunkan oleh Fanny Fabiola, dan direaksi oleh vlogger luar negeri, kita dibuat terkejut oleh beberapa pernyataan mereka. Never wonder where I am, 'cause I am always by your side. Bahwa ternyata suara Fanny Fabiola bisa mengalahkan suara Mariah Carey. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Dan ini menunjukkan, kalau kualitas suara Fanny Fabiola sudah setara dengan kualitas suara penyanyi top luar negeri sekelas Celine Dion dan Mariah Carey. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Begitupun, ketika Fanny Fabiola mengcover lagu Ses Gone milik Still Heart. We're heading for something, somewhere I never been. Membuat semua reaktor terpelongo akan ketinggian suara Fanny Fabiola.
Mereka dibuat lebih kagum lagi, karena suara Fanny Fabiola tidak hanya tinggi, tetapi dia juga memiliki nafas yang sangat panjang. Sometimes I am frightened, but ready to learn of the power of love. Lagu-lagu milik sendiri, yang dinyanyikan oleh Fanny Fabiola, merupakan ciptaan suaminya, Deky Rian. The sound of your heart beating made it clear suddenly. Nama sang suami memang selalu muncul di keterangan video-video unggahannya. The feeling that I can't go on is like years away. Yuk kita dukung Fanny Fabiola dengan cara mensupport channel Fanny dan juga dengan cara like, comment, subscribe channel ini. 'Cause I'm your lady and you are my man. Oh my God, her voice is so amazing. Oh, is that her real voice? Oh my God. Whenever it is for me, I'll do all that I can. Oh my God, she sounds like an angel that came from above. Oh my God, her voice. Oh, shoot. We're heading for somewhere I've never been. Oh my God, this song. Her voice. Oh my God. Oh my God. Sometimes I am frightened, I am ready to learn of the power of love. She's giving me goosebumps like that. Ah! She is so good. Whoa, sustained no red bear. The power of Really great job, Fanny Fabiola. I'm so impressed. You are one of a kind, and I will not take back what I said. You are one of the best singers from Indonesia that I've known, and you are so underrated. Actually, you should be in television. Like, you know, that kind of talent you have is something like. It's God-given, and you are so blessed. And guys, if you have not subscribed to her channel yet, please do subscribe. Go to her channel and check out her songs. She has a lot of covers. She is really good. No matter who's the singer, you know, she could just slay Beyonce, Mariah, Celine Dion. Like, this woman right here is so good. And yeah, thank you so much, guys, for letting me watch this video. If you got more videos of Fanny Fabiola you want me to react to, know the drill. Comment them right down below.